Hai kulai PUA pulau jonga kamtam subscriber like share comment jongki atau bisno kuno sepang kali kecing keren jong ba preston ba iong bangin pentikna ba kinong rep jong kalapangap kidai ban yo ya kacakarep kabasuk kabasany ban kay kapapau hang ni kalong ba tat enda kinong sunong jong kalapangap kilatur sekretariat bat kisami kini ki hendrei lemda lemda tur support sekretariat ngathai hadu menta mene kam dami kita ki jingkular na kasorka namar haka bang yakren bat uwe ibadai na tu kidong kitany iong ba kajingkular jong kasorkar kala feel lupa tenga kwa ki komen ki jong ki hato kane kasorkar kapej ne em yau kup siliang usam siliang bat ya kinong rep sya kitany borda bat nadu meno kila ong bang ngila de penbej ya ki bordar bat ka asam ba ngila yo suk bat ngila syong suk henrei hadu menta mene kisngap jar tat enda kil pajba jongka snong lapangap bat ki seng baper kilami syamadan no ban yakhi bat bantur sekretariat temta kesni kalami no kane ka kubor ba iba preston ni ong nila pentikna ba nila sil ya kata ka senjam ba kinong trei kinong rep nong riang hagitu kijaka kinyo da kabasuk ban rep ban ring tangkum ta kublai sibun kublai sajar ngu men saya penduk pat ha kawai pat ka video siob hasat komen hapo komen janga kublai sibun. For many years, we've been demanding for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. Recently, I myself, witnessed the farmers in Lapangap, which is in West Giant Hills district, where farmers, they had to harvest their paddy under the protection of the police. However, it is very unfortunate that till today there are a group of people known in our state as high level who have continuously and blatantly violated this ban, and even the government machinery which is supposed to ensure history juga lagi ya do araja arulai kadon ka history kabang siya kidon ki kot Islam lai pebay ba ki SPDC nang tay ba ki SPDC nang ni laya syong laya rai ba ngin maintain status quo namar kitu ki jaka nado ki por manlay thai kade ki jaka rep ki jaka yang jongki pai ba la pangam to laya sai nang ta again how araja arusan araja arusan lu kadon biang ki jia sai hakaba kitu ki pai ba nang sostong nang tay na siliang ringkat bagi pelajar nang sedang juga lah pengap kila yang menjurut ban maintain status quo ban syah yang kami karya genre don manoro kibalong anti peace kabapulong ba kidon nakaway pat kamotif hakabaki kwa banuan tung na kita gidin hakitu kijaka kiba rep da kini ki breu jongi kaba kumong hideki pau nem masak bakirep kriya teka kaba ngidon ban ong peluang ni ban nakalian jongi ngina mailan ni kandon ke jengkren UCM jongka asam bat kumju nakalian jongka district of kadon ke jingya kijing I direction sini bakin sekong bahaban penting kenapa kanong don tengi ngakong ini kanong rim pelong ba ngin penting kenapa begitu kinong rep ibla rep mentah kumong pi deki sanpo ki lo post net maswa baki de banyo ya ka por joki bakin rep kendiam kum majulong maswa em kan amar kumong pi kadon kajing lu abreng UCM joka asam bat CM megala de bentangar knowledge rally dengan permen skan bahakin dia sri lalah ya kan resolve ya kan isu bat kabang gerpat kolong tangway bagi pai ba no stong joka la pangapin long jai nama ngiru nga gomen ngilong full ni ai ga full support yakin dai ro masutu bakla ban bangingin support ni ai full support kat kum ki kot Islam nadu arajar apply hadu arajar absan ba kala don ka agreement ba ya kara rep karya ba jurep yang kini ki pai ba no sok dong bakli bam dai ban pendik dai ba betul namar kampat dai kene ki isu ban keren sapang uput saudok
apden ka asam bat kemela kade bitang ya ka kamrep kamrep kena ka daw ngi na ko ba men ngi don kan baki bat ngin bu pressure ya ka komen na asam bala ko mo ki dei ban burom ya ka e ka ba jule boro sekata de post dem haduk ki de klipat ke